Timnas Bulgaria keluar sebagai juara FIFA Series 2026 usai mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0 pada laga final yang dihelat di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Senin petang 30 Maret. Gol sematawayang Bulgaria dicetak oleh Marin Petkov pada menit ke-38 melalui tendangan penalti. Meski kalah, permainan tim tuan rumah cukup impresif selama 90 menit dengan banyak peluang yang diciptakan skuad Garuda. Usai pertandingan, pelatih timnas Bulgaria, Alexander Dimitrov, bahkan memuji permainan kesebelasan yang ditukangi coach John Hetman tersebut. Много добре познаваме играчите на Индонезия, защото голяма част от тях се състезават в много добри първенства в Европа. Разбира се, че вашия тим е много сериозен, много добър. Аз го сравнявам с един средноевропейски отбор. Джон Херман много бързо наложи един добър стил, особено в изграждането на своите атаки. Там имахме трудности и смятам, че се изправихме срещу един много добър отбор, който има бъдеще и ви го пожелавам и в азиатските игри, и пожелавам на успешни квалификации за световно първенство. Alek menambahkan, selanjutnya Bulgaria akan bermain di UEFA Nations League pada September dan Oktober 2026 menghadapi Estonia dan Islandia dalam laga lanjutan grup C. Dengan hasil positif ini, Alek mengaku semakin percaya diri menyambut pertandingan berikutnya.